Ka shnong mau kurwat kadai ka shnong bai jonga ong uba Robert John Kharjaren bat kalasei ya bun ki MDC ki MLA bat wat ki minister ro Henry ka challenge bangi bu mentahang ni kalong lada kane ka dong katany jongi kala ni em pan sei UMP ula ong syu marchnong kan cila ala re bun sei UMP hai challenge ne ila ong syu kane kade kicing pensu thu pura jong u yala kinong kerchan hangne hapo southwest ngania thu phi sa kashnong kabangala he alasan kashnong kaba ngadon ya ka balang ke jonga kashnong makaran ngidon ya ka challenge ke bakraw du kata-kata boleh ngong phi bang ngidon ya ka challenge kane kashnong kala sei ye MDC kane kashnong kala sei ye meli kane kashnong kala sei ru ya ki minister kane ke challenge ke jongi menta kalau hatung ilah dan bensei UMP nong makaran cila re bensei UMP kata kane ke tes kane ke challenge ya ci mene bat ngenre kano ke jong artatin bahkan ni kapor ka bumta kasnong makaran bai bathon ke jonga kan sei UMP bat dei tang kata kabangin la ban wanra ya kajing ngau sarong badon jumut ngin wanra ya karoi kapar kabaap jikermen om dei ta kasnong ka jongi henrei ha kasnong ka thau hi brokwi ngai khublei ya kajing ai mensem jo kasnong kejonga nakapor sakapor pilada ai mensem nga nadu banganak dan haseng balang pilahikai pila peni nga pilai ya kabut kabor bangan pentebit iladi kumudong asagan bat kadi de kabor kabongta ya kabang kerpat gerpong napi ba ai mensem nga nganyo ya kabanyasan ya kador ya kariba kajap nru jongi hangthi po dorbar pa parlimen ngamdon kano kajing artatin bat ngadon kajing kermen ke baskem bamangi kum kasnong ngila banle ya kata nganong kwa ban sim ya kapor ngakwa ban yat baik direct syagi mat ki jura ki ba mangi nak liang joka RDA ngiyeng ya kaban terwa sapi upat ba jong bri unyotrep ban pensngau hopi ya ke kita ki mat ki jura ki bomangi ni terwa hapi hakane ka election ki bomta haswa bangin jam syakata ngakwa bang pensai ya kawai ke jingkeli kabala keli bha daki nong song song bat la keli bha do pai ba jong bri nyo trep bat kata kalong babalai ngangajit ban yakun direct ya election MP klem damat ya election MDC dan klem damat ya election MLA kajubab kabang aku ban percaya ki barbi kalong lengba kini ki khatsan khatru tuli kisnem ki bangalayat lenti kumuseng bahalang lengba kini ki santali kisnem ki bangalayat lenti kumu legal advisor joka ke CDC lengba kini ki jingyat lenti ngelayak sar ngalapet ngalapan sono rimba ya ki jingge ya ki jingjenjar jongari bat jongka jela ka jongi hibrawi nila dawa ya ka LP nak leng jo ka mekhlea legislative assembly kala pass ya ka resolution kala pha ya kata Delhi sakut hangta nila dawa ba pedrung ya ketin kasih ya karnet ka bapra ka mekhlea legislative assembly kala le ya ka badon kam kala pass ya ka resolution mangigum kisek balang atu kapor nila le ya ki adu daliru sakut hangpo ka home ministry klem mi su sei sirem ngila terang ngila amnut ban penbet no yo pot usam bat kejala asam kabalade ki wei na kida na ki wei na kijing tik jugmut kabalade ki wei lese na kijing ki bangilamat nang bagini sanpau teli kisnem habang ipuli ya konsen negeri India kadi ke kamram jong ke parlimen ban penbet yo pot usam hanri sep lot kajing jit ke jongi ye tak sing ruthor ki bakam ha ko por jit yangi ngidon ha mekhlia jit yangi ngidon ha sam jit yangi ngidon na Delhi bangin penbet hadu umta lebet upur sam hato gajat peru ke jongi kam syam lai bor ya pi banbu ya pi ha mekhlia banbu ya ki ha sam banbu ya ki ha Delhi hato ngibet upur sam enough is enough ngila dawa na kapor ban penbet yang MMD arak katakaan kebom yahap ruem bat karti
buat siap ki jongi ladang iyat baik kat kum kini kaan tang usiap narut wa aru hapan permission ni matching kum ka jala mata hakabanti motion hakabanti dawyong bakadon kini kaan kabom medai kabom medon bentai bat karti dustur bat kandau buat siap ka jongi kami clear legislative assembly kalale ya kabodon kam kapas om daytan ka way ka resolution artli ka resolution kalapas bat exam ya kini kaan ka klempoi sei ni don bok badan Profesor Gigi Swell mencua kumno le ngaruh ngam sutu sutau ngilalat labun snem nak jing terikam jom kenekai hadu bakawan ke NGT kapan long yang bang ya pementeri kam ni dawa ban exam yang tak Forest Conservation Act kan klau kabom ya dai ruam yang i kaboong bokun benriu umla benadon benta bang klau mangi tribal mangi rulum ni im nak klau ni ket samarit nak klau ni rep klau ni don kam be kiding ni pan exemption ya kata nak sarkar India kaklem posisi kajinga penbet ya kerana sok menta jom ka HNLC ban ka sarkar India bang ikwa ban yo ya kata ka political solution jom kari ba ka jamreu tang namar ba ka MHA kam drop ita kikis jom kinong elam jom ka HWC ka feel kajinga kerana menta ka problem kadih po parlimen ka problem kadih kari India ni keren ni tak kijing jom kijing pen bah bat kijing pen janai ya ka sek schedule hakane kijing terwa jom ka sarkar India menta hana kiom ba armut in thungno dau penriu dau breu bom dei nak jat ka khong kasi benar ka jongi ban long kum kem risi hatong ni hap kum kata hato pin hap banong banweng no ekta ki dor bar trairi ki jongi enwanra dakta ki village council per kitau council hato ngini hap ba mitchel ngilai imsngi ban persya ban opos ya kani ladangi bakla ladakin poi kini kajing madan kande ya kari ba kajamru kajing kadi parliament par ribe ni keren kajing penbet ya ki ST list ni keren kajing jom kita kinong hikai SSA kiba man kapor syak didok si didok kata ke contribution jom ke central government syak ni phone kajing kadi ke sarkar India ni keren kajing jom ki parari ki jongi syak Bangladesh ke sarkar makhlia kamdan ya ke home ministry ya ke external affair ministry dei tak ke sarkar India kabala hadin bangla perkhat ya kini kijing ya perkhat ya karo kapar bat kibobun ngayo i ba kijing ki bobun kidon hak sarkar India kijing kibobun kibamangi ya tengku kadon na parlimen kumta parari ngalakut jingmut banyakun ya kane election kenang ba ngala ban ayo tau senyang uban hei kenang bangala ban ayo ta kijimut jing perkat syakate ke dorwar ba parlimen ban weng ya kita kijing ya kijing lau jong kari bakaja benru ngalakren dah kabasai hak kijing ya kendu ke banding hak meeting bala introduce ya ta kumu kandidat kalau baka kamram jom kinong alam kadai omdei ban ut ye kijing jenjar khmat lupai ba ka kamram jom unong alam ladang ila ban le kalau ban weng ye kijing jom upai ba na takado ngakwa ban le ha kata ka sarkar bangila ban weng ye kijing jenjar jom ka jap mriu bat jom ka jalahi barakhui kajing keli ka bahar ki ba kila keli kiong babale ngajit da ka seng riulum banyak kun ya kata election MP kile ayu kita kiseng rulum tangwai ni armut ki MP hang tay po dorbar jong kispa jong samspa tam ki MP kila keli ya kata kila ong ya kata aru haman ki election ban thole amno somen tinji ni kong thole ya somen kita ongro ya ki kenten ana bagi tang kiseng rulung ki jongi ki kot tang po khana para nasi ong ya ki imat ki la bakla pul history arngut kiseng rulum ki la pha amdei tang bakut khana para la pha shadu dali imai hopping badi Profesor Gigi Swell hata kam dei ki jingisha hato kiseng rulum kam syang la poi do dali lang ba arngut kempi i Profesor Gigi Swell le lara ya kanam bad ya kaburom jaga jamreu ula bat ro hadu ka kedan deputy speaker ilaya sat hati hador barba parlimen berkeladai kejing sarong ya kiseng rulum kidon ki padang artatin ya ka bor jong kaseng rulum hadu menta lada don kum kita ki boong bolle ya thole ya tau seng rulum somen keli ya ki kenai ka we kejing keli pisong ha ka jelayu
Hato phim dei ba pishok ha ka chala me khlia. But iya kane ka chala me khlia hato kam dei ka jing shisha ba dei ka APHLC but ka HSPDP ka ba penyo ya ka. Ladang gilala ban pengkok mu ya kendera kandi ban aya ka jala ka ba pura hato gimla menta ban pengkok mu ya ka sarkar India ban aya ngi ka LP ban penbe yo pur usam ban penrung ya tin kasih ya ka shish schedule ngilala si Singapore ban pengkok mu ya kendera kandi ngi dangla hadu menta nyundai berskau artatin ya kata para ribet hapot padap san post nem kejela me khale ajongi habala sam award ya kita kinong ya ki hill state khandai persen kidei na ke party HSLC but HSPDP kat nongut pio na ki party ki balapan ki hill state hatu ngabakla ini verify ya record lada san post nem tam menchua kisek rulung kilala ban penget ya kadali nget ya nga para bagi bait lada ngiyo ya kajingnya teli para sengedulum kembali alam nanti kini kiru orang ba nget ya nga lada ngiyo yo berupa biang ngindang la ban penkongu menta kata kali ke komitmen ke jongi bangin penki ya kata godor ba hapo dali ban pentikna bagi dia ban burom ya kasur ke jongi ki ong bangin long marwe kan ya thu ya pa ya pi nganom long marwe te dali lada mo pi pijin kalau dan lupa kan North East MP Forum kabangin capitalize kidon art kusawngot ke MP namta ki issue jong ka North East nginya teli nginya trilang bat kini namta ki issue jong ki Kristan ngamdan kano ka jing artatin bangin pa bongut om duna ship ho khat sangut ke MP Kristan nginya trilang namta banya dai gi ya ka hok jong ki Kristan om tang kata peribet hapo parlimen nginom duna sau punyo ngut ki tribal MP Pengiwan nak kata ke ST reserve seat ngini terilang bat kiniru na benta ban pentikna baya kasur jong ki irulum en sengap hador barba parlimen bat nalor kata ngani thu pi yo pi kendit dengan thu bakum balong mentale don stang riu teli ki national party hari dia ibro khwe arteli ki national party la lajak ke TMC bat ke NCP menta stang riu teli ki basa nang ta ndru photam ki party ki digir regional party pensionorim ba ya ka vote share jong election MP ka vote share ka bobun hi ka lech ki regional party san phusan telitam lan ndru photli duna ki party ki digir regional party ladang nginang ban yadai ladang nginang ban bill ya kata ka lobby ladang nginang ban bill ya kata ka coalition nginla ban thau partai nginom long marui ngadi wei naki supporter jongka Liverpool bat habang perkhat ya kan yang pang ngasu tenat ya ka team jongka Liverpool kalong you will not walk alone in parliament nginom long marwai no balai ngin thau ya kilat kilanti kumno ban yadai ban penurlong ya kijing yo dong jongka ri baka jek ndrew dang menem step lalu wei perlong ubong ya nga website page ya ki comment Haki social media ngong em jupet. Wong bakalade kapor api. Bapin react ye kita gi komen. Ngaladap ong ya bangam don kam. Ban react ya ki komen. Ki baben ki bakor. No balai wat lang adang rung. Tang kato kat ni benai haka politik ngas nguthu biang-biang ya haka politik. Bat kata kalong ladang ngimdei ka kenhun ka baklan bot ukadidet baklan enom don baben. Mono bandang yang kandidat ubalatik lupa bandrem don pi bala Islam haka politik bisa ban yang kandidat balatik lupa balang kado omju don omju kenal hero by election nomor ngi klaim ban ngi don haka thong ban job nak ta kadau ngi ben kat nang bon ki dong ben ken mau bangin boy sa thong kata kada gi jing shisha haka politik bat kabaar ka bangasek ngakeren biria jong bakapor ka jongi menta jongi kum kandidat ngidon ka hok ban pensno tho ya ki pajba bangin jin ladanga ngaine ano ban ubriu bang kadang krok ban thabut dang yo hi gobut nginom yo syo na takadaw para rebe ngelakot jingmot banganam ben nganam kan tho nganam kwa baniania bat kiwei ngin keren ya ka hok bat ka jing shisha bat ka issue ka ban ningkong de ka banga kwa ban keren ya phida ka basai
ba habakum kan ni kapor kabakari India hi borok kawai hakan ni ka election na da pipet ya ki national news ni I kumba kam desho ka election ba ya khun da ki pokol party I kumba kajingya khun I kumba lalong hapadeng kita ki Hindu tua amdai Hinduism Hindu tua persya ya kita ki Islam sungsi andai la pipet I kumba kari India kaya da kata ni Tiledak hari India kalayat dah kata mengikum kir niam ritpat mengikum ke jela ladang ipet syakata piniasno bat hindu tua pak karen handi jubor pak penlong jubor dah kita kiniam ke jongki pak bot jubor eta kariti kedustur jongki ngilajat kum kajap mriu ba dirot idang aya ka sasestik jong ka Tripura kamlong bangin bun dan ngilet syata kawai kaliang kan riu cross station Bangladesh udon sok pusan lak uap menta lenoan mi no na asam ka bel garohil ga jongi kala dai lupa ka gateway ya kita bakin rung sangi hatu kam don jing ma yangi kei ke bangile habakum ga ni kapor bakari India kala klet no ya ka nomrem lojong kalong ka dai ka kamram ga jongi kum ga jala makhlia ban pendi ya ka nuksa babha ban kata kalong bangin yeng ban defend ya ka secularism hakari India hibrokoi kade ka commitment jo ka ADA para ribe bangin yeng ban yada ya ka hok ban mani belai lai lut om dai tang hamakhlia hanrai habaro kawai kari India Ninut ban keren dia kata namar ka concern ng kari India kala ay yangi ya kata ka hok bang idon ya kamon lai lut ban jet yu belai ayu bang imon ban mani ka sngi ayu ban peniat ya kiniam girukom ki jongi bat kade ke kamram ka jongi ladangi ki job ban keren ya kane baka India kade ke secular nation bat kade banne kunta baro serta ngin buram ya baro kiniam kade ke kamram jongi kum ke jela ban yeng hakata ka nongrim hakapor bakila klet kini ki wei ki jela syakari India hi barkawai kade ke kamram ka jongi ban pen I ya ka nuksa ka bha ban ngadon ka jingkermen ka baskem ba kawai ka sngi lengba ke nuksa ka bha ka jongi kari India hi barkawai kan pai khmat syakata ngini yeng ya ka ban yada ya ka hok mani belai light lut hakaleng jong kari India kata ka dei ka jingkwa ka jongi ngin persya ya ka Hindu tua ideologi ngin nom pediang ya kita horkit hodan haka ne kari bat ka jap go jongi sakawai ka benta ka bangila raikot para ribe paniakon ya kane collection kadai ban penting na bangin yo ya kita ki anya dari ki bapaka kum ka LP